Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza no gukomeza kugira itariki nziza 27 aho dusatiriye impera z'ukwezi kwa kabiri. Tuje mu makuru yacu, ndagaruka ku mujyi wa Goma. Abantu 6 bishwe n'imodoka za cortege z'izinyeshyamba za M23. Turaza kubirebera hamwe iby'iki gikorwa ndetse n'uwagikoze. Ariko kandi muri uyu mujyi wa Goma harimo haravugwa byinshi bitandukanye. Ubu noneho harimo umukwabu karundura aho barimo baragenda bafata abantu bose bafite smartphone bakabacekinga, bakajya gucokoza telefone zabo kugusanganamo amafoto rero y'ibirimo birabera ku rugamba. Ngo ni icyaha gusa se nisakirirego ibyo bintu bibwabyo ngo urahita ubizira. Iby'iyo nkuru ndaje ndabibabwira byinshi bigendanye nayo. Ariko kandi nanone ndagaruka kuri Perezida Faci Beto. Amakuru arimo araturuka Kinshasa mfite hano nuko ubwo yarari mu modoka ye, ndeba hari imodoka yaje kumwitambika, niba ari y'ubwiyahuzi niba ari y'ikindi ntabwo kiramenyekana. Ariko ubwo yarari mu modoka ye hari imodoka zari zimuherekeje, haza gucamo imodoka itamenyekanye aho yavuye ya minibus izisatira imodoka y'umukuru w'igihugu. Ntabwo tuzi umugambi wayo ndetse n'uwari uyitwaye ntabwo yigeze agira byinshi atangaza kuko yahise afatwa n'inzego z'umutekano. Iyo nkuru ndaza gukomeza kandi ku bufatanye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru arimo aragaruka kuri Liyetona Koloneli Wiringoma, aho ibinyamakuru byinshi by'izi nyeshyamba birimo biremeza yuko gatigeze apfa, ngo uyu mugabo ngashobora kuba nawe ngafite ahandi hantu aherereye. Aho hantu ntabwo haramenyekana, ese yagiye gukora yiki kuki yaba Wiringoma yaba Makenga uyu mwanya wa none bose baravugwaho kuba bararashwe. Ariko ku binyamakuru byabo ntabwo Wiringoma we wemejwe yuko yapfuye, n'ibinyamakuru bikomeye nka za Reuters ndetse n'ibindi. Wiringoma ntabwo baremera yuko yapfuye, niba ari ihungabana ryo mu mutwe ntabwo mbizi, ibyo nabyo turabirebera hamwe. Iyi ni inkubi, mbahaye ikaze cyane mu mwese mukomeje kugenda mubana natwe umunsi ku wundi. Hari amakuru yahereye mu gitondo akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ndetse nabonye i Kigali bo bayaserebuye bajya no kuyanywera. Ni amakuru avuga yuko ngo Perezida w'u Rwanda yahagaritse ibihano byagombaga gufatirwa u Rwanda. Ni amakuru agaruka kuri Senateri Landisey Graham, uvugwa yuko mu mpera z'uku kwezi kwa mbere aribwo Perezida Paul Kagame yamuhamagaye bakagira ibyo baganira, bakagira ibyo bemeranyaho, akamusaba kujya kumufasha gutambamira ibihano byari birimo birafatirwa muri White House. Uyu Profeseri Graham akaba yaragiye akitambika rwose muri White House, akarambarara hasi agafunga imiryango y'ibihano bikaza kurangira. Ariyo mpamvu bitigeze bigaragara ugereranije n'umuvuduko byari birimo birafata. Ni mu gihe rero ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamenyesheje ko amakuru yagiye hanze, yavugaga ko ubuyobozi bwo hejuru bwari bwafashe icyemezo cyo guhagarika ibihano, kandi ko ibihano byari byafatiwe Leta y'u Rwanda ngo byari ibihano bikakaye. Graham rero akaba yabashije kubyitambika. Nabonye i Kigali iyo nkuru bayinywereye, bayiserebuye, za mitsingi ziraza gushira mu tubari. Igoma nk'uko nari nkomeje mbibabwira, mu mujyi wa Goma abantu 6 bahasize ubuzima nyuma y'uko imodoka za M23 zari ziri ku muhanda wa Goma Rucuru. Abantu 6 nibo bamaze kwicwa ku mugoroba wo kuwa 4 ku itariki ya 26 Gashyantare ahagana kuri Kabutembo. Ni ku muhanda wa Goma Rucuru ubwo habaga impanuka yatewe n'imodoka za M23 zari ziri muri cortege. Ababonye ibyo ngibyo bakavuga yuko amakuru yavuye mu bantu baho. Imodoka zasohokaga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma zigana mu mujyi wa Goma nyirizina, ngo zagonganye. Noneho mu kugongana kwazo zisekura moto yari itwaye abantu, itwara abantu, moto yari itwaye abantu 5, ngo n'umushoferi. Ntabwo nzi niba ibi bintu bibaho ko moto muri Kongo naho moto zitwara abantu nka kuriya ko muri Uganda, kumenyerewe ko mu Rwanda nta urenza 2. Ngo n'imodoka yari itwaye abantu, moto yari itwaye abantu 6. Noneho ngo mu gutwara abo ngabo izo modoka zasekuye iyo moto, abo bose uko ari 6 bahata bahasiga ubuzima. Ababibonye bakavuga yuko ngo izo modoka zikomereje zikigendera nkaho nta kintu cyabaye, ngo zikikomereza urugendo rwazo, iyo mirambi igasigara yandagaye aho mu muhanda.
ni bwa bugome nyine, niko n'ubundi babaye, kwica abantu babigize umwuga, kumena amaraso nta kintu bivuze kuri bo, kubona umuntu yapfuye, kuba bakwica umuntu noneho bo bameze nk'ikisi, babifashe nk'ibintu bisanzwe, kwica umuntu babifashe nko kwica ikimonyo. Ariko kandi muri uyu mujyi haravugwamo ikibazo gikomeye cy'abasirikare b'uyu mutwe ushyigikiwe n'u Rwanda, bakomeje ngo guhohotera abaturage. Amakuru akavuga yuko cyane cyane birimo biragenda bigaruka ku bantu bafite telefoni ngendanwa zino za smartphone, ikimenyetso cyerekana icyaha gikozwe ku bushake, aho barimo baragenda basaka abantu bafite izi telefoni ngo bakazibaka, bakinjira muri telefoni zabo ku ngufu, bakinjira mu mafoto n'amavideo byabo kugira ngo barebe yuko hari ufite ibigendanye n'ibirimo birabera kuri tera. Kuba ufite amafoto cyangwa video z'amakuru birahagije kugira ngo bibemerere gukora ibikorwa by'ubushinyaguzi ndetse no kuba bagufunga cyangwa bakakwica. Bisobanuye yuko ngo badashaka ko hari umuntu umenya amakuru n'uyu n'umwe agendanye n'ibyo barimo barahura nabyo kuri tera. Uko gushakisha telefoni kwa za smartphone birahisha ukuri koroshye. M23 yatsinzwe intambara y'imitima, noneho ubu rero bamaze gushyiraho izindi ngamba na bariyeri zo kugira ngo hatagira umuntu umenya ibirimo biraba. Bityo hakaba abaturage batabaza yuko imiryango mpuzamahanga nka Human Rights Watch ndetse n'indi miryango itegamiye kuri leta ikwiye gutabaranya, ngo kuko iki nacyo ni icyaha cyo kwinjira mu mabanga y'umuntu ku ngufu ndetse no kwica ubuzima n'uburenganzira ku makuru, ngo kugirira abantu urubanza mu buryo butemewe hashingiwe ku bimenyetso bitari byo. Ikibazo cyo gutotezwa ngo kigamije guheza buri bwoko ubwigenge bwo kwiyumvamo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mvuye kuri iyi nkuru, reka mpite nkomereza kuri iriya nkuru nababwiraga Perezida Faci Beto. Ni imodoka ntoya yo mu bwoko bwa bisi, bwa minibisi Volvo, ndeba yari ifite plaque banditse hariya, yaje isatira imodoka z'umukuru w'igihugu, cortege y'umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi ubwo yavaga mu Bufaransa. Noneho rero amakuru akavuga yuko iyi modoka yaje ikasatira izo modoka, izindi zose barazihagarika ziva mu nzira zitanga umwanya, ariko ngo iyo minibisi yo bayihagaritse yanga guhagarara, ahubwo ngo yirukanka ku muvuduko wo hejuru isatira imodoka yari itwaye umukuru w'igihugu. Ngo yerekeje ku muvuduko ukomeye, yerekeza ku modoka yatwaraga umukuru w'igihugu, ikaba ngo yahise kumirwa n'itsinda ry'umukuru w'igihugu, escort ziwe ku bumenyi bafite buhambaye. Byatumye umushoferi w'iyo minibisi yahise atabwa muri yombi kandi arafungwa. Iperereza riracyakomeje kugira ngo hamenyekane icyateye umushoferi kugira ngo akore gutyo, n'icyo yari agambiriye cyangwa niba hari n'uwari wamutumye. Byanashoboka yuko nacyo cyari igitero cy'ubwiyahuzi, akaba yashakaga yenda kugira ngo agende amugereho, namugeraho wenda usanga afite nk'imbunda murase cyangwa amuteateremo grenade, ntawamenya. Ntabwo nzi yenda ngo niki cyari kimujyanye, ibyo nabyo ni ukubitegereza tukaza kumenya uko iperereza riza kurangira. Mu bufatanye bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari amakuru arimo aturuka ku rugamba avuga yuko ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gufasha Kongo mu guhangana n'imitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakuru ajyanye n'umutekano no kuyobora ku rugamba, by'umwihariko ngo bakoresheje indege zabo z'ibihangange. Ubwo niba ari indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ngo nta gihugu n'iki na kimwe kigeze kigaruka kuri aya makuru y'uburyo cy'Amerika yaba yatanze izi ndege z'ibihangange zavuye Washington. Ubwo ntimuze kumbwa nimba ari za F-16, niba ari za ndege z'impigi z'abanyamerika, ariko biravugwa yuko hari ibikoresho bya rutura bigendanye n'ikirere byamaze kuva Washington bikaba byamaze kwerekezwa hano i Kinshasa. Reka mbashimire, mukomeze kugubwa neza.